Dobro jutro i dobrodošli u našu kuhinju. Je li vas netko od ukućana već pitao što ćete danas kuhati? Ima onih kojima se zacrni pred očima kad ih netko to pita prije podneva, a ima i onih dobro organiziranih koji već večer prije znaju što se sutra ruča. U svakom slučaju, kojoj god skupini pripadali, mi ćemo vam dati brze, kreativne i jednostavne prijedloge, jer tko ima vremena satima se družiti s loncima. A kad smo kod posuđa, upravo je ono ključno za uspješnost našeg sljedećeg recepta, jer danas radimo wok, za koji je najvažnija dobra wok tava. Koja je fora kod woka? Pa riječ je o brzom, jednostavnom, a zdravom obroku kod kojeg je ključna kratka termička obrada na visokim temperaturama. Za dobar wok je i važno da povrće bude narezano na jednaku debljinu, te da bude hrskavo i svježe, a ne uvelo i dinstano. Malo sezamovog ulja, jer woku ne treba puno ulja. Ova tava ima termosignal koji mi olakšava kada staviti sve ostalo, a on mora biti iznad visokog. Ubacujem piletinu u škrobu, izvadit ću meso i ubaciti povrće. Luk, tikvice i mrkvu i papriku. Vraćam meso i dodajem soja sos. Malo kikirikija i začinit ću sa začinima za wok. Hrskavo, svježe i egzotično. Sad kad znate tajnu woka, možete ga probati napraviti sami. Trebat će vam samo nekoliko minuta. Ovo je bilo jako brzo gotovo, tako da imam vremena pokazati vam jedan među obrok koji može biti zgodno predjelo ili lagana večera. Radim namaz od paprike i batata. Ubacit ću 4 prethodno spečene crvene paprike, dodajem kuhani batat, pun je vlakana i kalija. I ubacit ću nekoliko rajčica. Važno mi je da su zrele, sočne, ukusne i nešpricane. Začinit ću s čilijem. Ja volim da je ljuto, a čili je odličan za ubrzavanje metabolizma. I malo himalajske soli sa začinskim biljem. I malo bosiljka. To je to, idemo usitniti. Ovaj namaz je čak zanimljiviji od ajvara, onako je slatkasti zbog batata i pomalo ljutkast. Namazat ću ga na fokaču s maslinama koje je prozračne, šupljikave teksture. Riječ je o kraft kruhu koji je oblikovan ručno, pečen u kamenim pećima i napravljen po domaćoj recepturi.